Papawin natin yung isda na yan, guys. Flying fish. Guys, maghiwa tayo ng sibuyas, guys. Sibuyas, cute. Guys, guys, magpakulo tayo nito, guys. Pakuloyin natin to, guys. So ayan, guys, kumulo na. Lagay na natin ang isda, guys. Ayan. Bitsin. Magic syrup. Okay na yan siya, guys. Sarap. Kasi ano, lata na. Yan. Okay. Buksan natin, guys. Yun. Ayan, guys, lata na siya, guys. Lata na. Takpan natin.